Turabaramukije inshuti bavandimwe bakunze ibiganiro byacu binyura ku rubuga Menyamateka. Uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye kivuga hejuru y'Abanyamulenge mu rugamba rwa RPF Inkotanyi, ni urugamba rwo kubohoza igihugu cy'u Rwanda. Muri iki kiganiro turagerageza gusubiza ibibazo bitandukanye. Muri ibyo bibazo hari ibi bikurikira: ni ryari Abanyamulenge bamenye umutwe wa RPF Inkotanyi? Ni ryari batangiye kuyoboka baba abayoboke bawo? Babifashwagamo nande banyuragayo kugira ngo babashe kugera aho uyu mutwe wa RPF Inkotanyi wari uri? Uruhare rwabo rurangana gute mu rugamba rwa RPF Inkotanyi rwo kubohoza u Rwanda? Kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo, turagerageza kwifashisha cyane umugabo bita Kanyabo Mutabazi wahimbwe izina Muntu. Uyu mugabo niwe wayobotse uyu mutwe wa RPF Inkotanyi mbere, arangije aja iyo wari uri mu Bugande. Agezeyo yigishwa ibintu bitandukanye birimo amahame ya FPR. Arangije atumwa muri Sud Kivu, intara akomokamo, ajya kwigisha Abanyarwanda n'Abanyamulenge amahame y'uyu muryango wa RPF Inkotanyi, ndetse abakangurira no kuwuyoboka. Ndetse yagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga amakomite y'imiryango mu bice bitandukanye. Yagize uruhare runini cyane kugira ngo Abanyamulenge n'Abanyarwanda bari batuye muri za Kivu babashe kumenya uyu mutwe wa FPR, ndetse babashe no kujya kuwufasha mu rugamba wari urimo. Yakoze ibintu byinshi cyane, muraza kubyumva mu buryo burambuye muri iki kiganiro. Mbibutsa ko nje bagezaho iki kiganiro nitwa Munezero Willy, kandi kinyura ku rubuga rwitwa Menyamateka nk'uko tumaze kubivuga. Kuko twari tumaze kubivuga, uyu mugabo yitwa Mutabazi Kanyabo Muntu, ni umugabo w'Abitira. Mu mwaka w'1983 we kimwe n'abandi basore b'Abanyamulenge b'icyo gihe yagiye gushaka akazi i Burundi ko kwigisha. Agezeyo yabonye akazi ko kwigisha ku mashuri ya primaire muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Amaze kugera aho muri komine Mugina, yasanze hari ishyirahamwe ry'abasore b'Abanyarwanda bari impunzi ryitwaga GRR, bisobanurwa ngo Jeunesse Révolutionnaire Rwandaise. Ryari ishyirahamwe rigamije gufasha imfubyi z'Abanyarwanda, rizirihira amashuri, ndetse ryafashaga n'abapfakazi b'Abanyarwanda batari bishoboye, ryishyurira abana babo amashuri no kubafasha mu mibereho isanzwe. Mbese abanyamuryango baryo batangaga imisanzu buri kwezi kugira ngo babashe kubona amafaranga ahagije yo gufasha abo bantu tuvuze haruguru. Uyu mugabo Kanyabo amaze gusobanurirwa iby'iryo shyirahamwe, nawe yahise aba umunyamuryango waryo, atangira gutanga imisanzu kimwe n'abandi. Habaye mu mwaka w'1986 ubwo Perezida Museveni yari amaze gufata ubutegetsi mu gihugu cya Uganda. Leta ye yatumye General Fred Gisa Rwigema gushimira leta y'u Burundi yari yarabafashije igihe barwanyaga ubutegetsi bwa Milton Obote muri Uganda. Ariko mbere y'uko General Rwigema agera mu Burundi, iryo shyirahamwe ryari ryagiye ryohereza umuntu urihagarariye muri buri komine y'u Burundi, ajyanye raporo y'ibikorwa ku buyobozi bukuru bwaryo i Bujumbura. Kubera ko Kanyabo yari vice perezida waryo muri komine Mugina, niwe wagiye ariserukiye muri iyo komine, bitewe n'uko uwo yari yungirije yari yagize impamvu yatumye atabona umwanya. Kanyabo n'abandi bayobozi benshi bari baserukiye komine zabo bamaze guhurira Bujumbura. Abayobozi babo bababwiye ko bategereje umushyitsi ukomeye, ariko ntibababwira uwo ari we. Bahamaze nk'icyumweru kimwe bategereje. Nyuma yacyo uwo mushyitsi yaje ari Fred Rwigema. Bamubonye baramwishimira cyane. Yaje kubaha umunsi umwe, barabonana, baraganira. Barangije General Rwigema asubirayo. Muri uko guhurira Bujumbura nibwo Kanyabo n'abandi batowe kuja Uganda mu mahugurwa y'umuryango wa FPR, ariko babanje gusubira mu makomine babagamo. Habaye mu kwezi kw'icyenda k'umwaka w'1987 ubwo amashuri yari agiye gufungurwa, Kanyabo n'undi mugabo w'umunyarwanda wabaga i Burundi witwaga Nyayiha Jean bahagurutse i Bujumbura bafite urwandiko
rwari umuyobozi w'iryo shyirahamwe GRR mu Burundi. Barashakiwe n'ibyangombwa by'inzira, baragenda binjira muri Tanzania, bagera ahitwa Bukoba, barakomeza bagera ahitwa Karagwe, barakomeza bambuka Akagera, binjira muri Uganda ahitwa Kikagati muri Mbarara. Bahageze barakomeza baragenda bagera Kampala. Bamaze kugera Kampala ngo bagiye kwa Leti Bayingana, niwe wari chairman w'umuryango wa FPR icyo gihe. Bamaze kuhagera bahuriye n'abandi bari bavuye Tanzania, Kenya, Kinshasa, Algeria, Nigeria, Niger, Burkina Faso n'ahandi henshi. Bose bakiriwe neza. Nyuma y'iminsi mike bose bahise bashyirwa mu mafunzo ya gisirikare. Ayo mafunzo bayamazemo amezi 3, nyuma babashyira no mu yindi kosi bizemo politike na sekirite n'ibindi. Barangije gukora iyo kosi bagiye mu yindi kosi ya renseignement. Ubwo Kanyabu niwe wari ubaye umunyamurenge wa mbere ubaye umuyoboke wa FPR Inkotanyi, kandi Abanyarwanda yasanze bake muri bo nibo bari bazi Abanyamulenge, ariko nabo babitaga ba muntu. Kubera kumwita muntu cyane yahise riba izina rye, n'ubu iryo zina riba mu mazina agira ku byangombwa. Nyuma yo kurangiza ayo mahugurwa yose batangiye kubatuma, ngo batumaga umuntu ahandazi kugira ngo aje gukangurira Abanyarwanda bari bahatuye kuyoboka umuryango wa FPR Inkotanyi no kuorganiza abari bamaze kuba abanyamuryango, babashiriraho ubuyobozi bw'amaserire n'amantene n'amabranche n'amaresho. Kanyabu yatumwe muri Sud Kivu kuko ariho akomoka. Yavanye Kampala n'abandi bagabo 3, umwe yari atumwe muri Nord Kivu, undi yatumwe Kisangani, undi yatumwe Lubumbashi. Hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'1989. Nibwo bahagurutse banyura Lyantonde, barakomeza banyura Masaka, barahava barakomeza bagera Mbarara, bavuye Mbarara barakomeza bagera ahitwa Rukingiri, barakomeza bagera ahitwa Butogota, barakomeza bagera ahitwa Ishasha, aho ni muri Kongo, muri Rucuru Nord Kivu, barakomeza bagera Goma. Amaze kugera Goma yamenyaho umugabo w'umunyamurenge witwaga Nyagasaza yabaga, ajya kumusura. Baraganira mubwira iyo avuye, amukangurira kuyoboka umuryango wa FPR Inkotanyi, arabimwemerera. Kanyabu yavuye Goma ajya Bukavu, agezeyo aratambuka ajya Uvira, havuye aje Bujumbura gutanga raporo. Amaze kugera Bujumbura, abayobozi be bamusabye gusubira Bukavu gushinga amakomite y'umuryango. Aragenda arayashinga. Yashinze serire nyinshi, kandi serire yabaga ifite abanyamuryango bagera nko kuri 30. Serire yashinze ni serire ya Nguba, na serire ya Muhumba, na serire ya Bagira, na serire ya Kadutu, na serire ya Panzi. Izo serire zose zari zikuriwe n'urwego bitaga Rejo rwari Bukavu, rwari rukuriye branche ya Uvira. Nyuma yo gushinga izo nzego z'umuryango, Kanyabu yagiye Uvira naho ashinga branche ya Uvira, yari igizwe n'amaserire ya Mulongwe, na serire ya Nyamyanda ari Bubyemalakubu, na serire ya Kimanga. Iyi branche ya Uvira yatangaga raporo i Bukavu. Kanyabu amaze gushinga izo nzego yahise azamuka ajya iwabo muri ho plateau mu Mibunda. Ahageze abo umuryango we n'umugore bamubazaga iyo yari yaragiye, akanga kuhavuga akabihorera. Yatuye aho ngaho amara amezi 6. Habaye mu kwezi kwa 5 mu mwaka w'1990 nibwo yavuye aho ngaho yerekeza muri Uganda, kandi yaramanutse anyura Uvira arakomeza yambuka i Bujumbura, yongera gukora rwa rugendo rurerure ajya Uganda. Ageze Mbarara ahahurira n'abandi bari bavuye mu bindi bice by'isi. Bakoreshwa inama n'abayobozi bakuru b'umuryango barimo nyakwigendera General Major Fred Gisa Rwigema. Babaza uko bimeze iyo buri wese yari avuye. Baboneraho kubabwira ko intambara igiye gutangira, bityo ko buri wese aho azaba ari agomba kuzahita agaruka muri Uganda. Nyuma y'ukwezi bari aho bari Mbarara, barahavuye
Kanyabo agaruka muri Zaire, arongera azamuka muri ho plateau iwabo mu Mibunda. Agezeyo aratura, akomeza kugenda asansibiriza abantu buke buke ababwira umuryango wa FPR Inkotanyi. Yagejeje mu kwezi kw'icumi ku itariki ya mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda ubwo FPR Inkotanyi yatangiraga urugamba. Kanyabo amaze kumva ko intambara yatangiye mu Rwanda yahise amanuka. Yamanutse umunsi w'iposho cyangwa se wa gatandatu. Yamanukanye n'abandi bagenzi benshi bajyaga Uvira. Ahageze arakomeza yambuka Bujumbura. Icyo gihe abasore ba mbere b'Abanyamulenge bari batangiye kuja mu Nkotanyi. Abitwa Yohana w'Abanyabyinshi na Shenderake Ganza w'Abanyabyinshi nawe, abo nibo bagiye mu itsinda rya mbere. Mbere yuko bagenda mu Nkotanyi bagiye kubaza Kanyabo amakuru y'Inkotanyi, arayababwira, anabashishikariza kujya kuzifasha urugamba. Ndetse n'iwabo aho yari atuye yagumaga no kubikangurira abasore rwihishwa, abashishikariza kujya gutabara umuryango cyangwa se ingabo za FPR Inkotanyi mu rugamba. Kuko twabibwiwe n'abantu batandukanye babaye mu Nkotanyi barimo Kanyabo n'abandi, batubwiye ko abasore ba mbere b'Abanyamulenge bagiye mu mutwe wa FPR Inkotanyi bari 7. Abo 7 ni uwo nyakwigendera Yohana Mpakanyi na Shadrake Ganza Munyampara na Leti Berekia Bakuru na Leti Muhirwa Muhaya na Leti Semahoro Muyehe Muhavu na Leti Munyaruhanga Ruvumbura na Leti François Rwizihigwa. Bose bari Abanyabyinshi, kandi muri aba bose 6 barapfuye, usigaye n'umwe uwitwa Shadrake Ganza. Aba basore bageze mu Nkotanyi bakorera imyitozo cyangwa se amafunzo muri parike y'Akagera igihe gitoya kingana n'ibyumweru 3. Byatewe nuko hari intambara ikomeye kandi bari bakenewe cyane ku rugamba kugira ngo bajye gufasha bagenzi babo aho barwanaga n'ingabo za leta ya Habyarimana. Promosiyo yakurikiyeho cyangwa se ya kabiri muri Abanyamulenge bajaga gutabara cyangwa se gufasha umutwe wa FPR Inkotanyi yagiyemo abasore 9 b'Abanyamulenge. Abo basore 9 ni: uwa mbere ni Leti Nicola Kibinda w'Umwongera, akaba na Yoheri Tekinandere w'Umunyabyinshi, akaba na Leti Colonel Elias w'Umunyabyinshi, akaba na Leti Toma Bitaruke w'Umuhiga, akaba na Leti Major Nsanzabaganwa Rukabya w'Abasama, akaba na Leti Oze Bitwenge w'Umwongera, akaba na Colonel Roger Jondwe w'Umusama, akaba na Edimo w'Abanyakarama, hakaba na Mudage Samuel Sekinene w'Abanyabyinshi. Aba baragiye bakorera imyitozo ahitwa na Kivara. Icyo gihe Kanyabo yasubiraga muri Uganda Inkotanyi zimaze gutera, yajyanye n'abasore b'Abanyamulenge atibuka abaribo kandi atazi nimba bari groupe ya kangahe, ariko yajyanye nabo abihisha kuko yangaga ko bamumenya, kubera gutinya ko hashoboraga kugira abacika muri bo bakaba boza bivuga mu Banyamulenge ko ari we utwara abasore mu Nkotanyi. Yaragiye yageze na Kivale ahari training wing, bamusaba gusubira muri Zaire gukomeza akazi ka recruitment afasha abasore kujya mu Nkotanyi. Yabanje kwanga, ariko bamushizeho igitutu arabyemera asubirayo. Yaragiye yageze Bujumbura ahurira n'abandi basore benshi b'Abanyamulenge bajyaga mu Nkotanyi. Arakomeza yambuka Uvira, arakomeza azamuka ruguru muri ho plateau. Yagezeyo asanga hari abasore batorotse barageze ruguru, bavuga amakuru ko Kanyabo ari mu bantu bajyana abasore mu Nkotanyi. Abonye ko yamenyekanye ntiyahatinze, yahise agaruka Uvira. Ageze Uvira ahindura strategy agakora yihishe. Yafashe abagabo b'Abanyarwanda batari bazwi cyane mu Banyamulenge, bakaba ari bo baherekeza abasore babacishije, bamwe kuri douane ya Kavimvira, abandi muri plaine kubwegera, abandi bakambukira ahitwa mu Gitemesho, abandi bakambukira ahitwa mu Kaburantwa baciye muri Sange, bakagenda bagera Bujumbura, bagakomeza bagaca muri Tanzania, bakazagera muri Uganda.
Kanyabu yabaye Uvira amezi agera kuri 7 hari mu mwaka w'1991 ariko atagaragara, yiberaga mu nzu gusa. Rimwe na rimwe yajyaga Bujumbura ariko akagenda atagaragara. Kugira ngo amenye abasore b'Abanyamulenge bagiye mu Nkotanyi byamusabaga kureba muri za liste z'abagendaga akabona kumenya abo yarasanzwe azi ko bagiye. Habaye mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1991 bamutegetse kujya Bukavu gusura za serire zose yari yarashinze. Aragenda, agezeyo we n'abandi bakoresha abanyamuryango baho amahugurwa, babigisha ibintu bitandukanye birimo gufata ibanga, renseignement na sécurité n'ibindi. Aho Bukavu yahamaze amezi agera kuri 3, arangije arahava asubira Uvira. Mu mwaka w'1992 yagiye Goma, agezeyo ahahurira n'abandi bayobozi, bigisha abanyamuryango baho ibintu bya organisation no gukora za plan d'action na za programme z'ibikorwa bitandukanye by'umuryango. Babigishije na renseignement na sécurité, nabo bahamaze nk'amezi 3. Nyuma Kanyabu bamujanye mu ikosi bitaga Kadakosi kwigira ubukada. Yayikoreye ahitwa Kaborogota na Karama, hari hamaze gufatwa n'ingabo za FPR. Icyo gihe hari muri CCLF cyangwa se ceasefire. Ahageze yahuriye n'abantu benshi bari bavuye mu mihingo yose y'isi. Mu bo bakoranye iyo kosi hari harimo abasirikare n'abasivile bize, abadokteri n'abalisansiye benshi mu madomene atandukanye. Iyo kosi nayo bayikoze amezi 3. Bayirangije bamutuma Kisangani muri mobilisation yo gushaka amafaranga y'icama no gukora recrutement. Yanyuze Goma, arakomeza aragenda agira Kisangani, asura abanyamuryango arabahugura. Arangije abonana n'abanyeshuri b'Abanyamulenge bahigaga, bari barimo uwitwa Bihembe Evariste n'abandi. Ahavuye yagiye Buniye, agezeyo ahasanga abandi Banyamulenge barimo Biganza Sadoki w'Abasegege n'undi musore witwaga Manoti. Arabaganiriza, ababwira ikimugenza, asura n'abanyamuryango baho, arabaganiriza kuri gahunda zari zimujyanye, agera ku maserire yaho yose n'amabranche. Arangije aragaruka ajya ku Murindi mu Rwanda gutanga raporo. Aho ku Murindi niho hari icyicaro cya FPR, niho cyari kimukiye hamaze gufatwa. Nyuma y'ubwo bamutumye iwabo muri ho plateau kandi gushaka ahantu hashoboraga gushirwa centre ya formation kugira ngo abasore babishaka Abanyamulenge babone uko bahabwa imyitozo ya gisirikare. Abayobozi ba FPR bamubwiraga ko babona amaherezo bazakubita umwanzi agahunga, bati kandi tahandi tubona azahungira ni iwanyu. Bati rero nahungira iwanyu azica bene wanyu. Bati none rero genda ushaka ahantu twashira centre ya formation kugira ngo tuzahe abasore benshi biwanyu imyitozo, nitumara tuzabashakira n'imbunda kugira ngo bazirwaneho mu gihe bazaramuka batewe. Yajyanye n'umugabo w'umunyarwanda wari uvuye muri Canada witwaga Felix Fundi. Baragiye bageze Bukavu, babanza kuhakora ishuri ryo kwigisha, basobanurira Abanyarwanda n'Abanyamulenge bahabaga ibyo barimo bakora. Bamaze ukwezi kose babigisha banabasobanurira, barangije bagiye Uvira. Bamaze kugera Uvira, Kanyabu yahasize mugenzi we ajya mu Rurambo kuhareba. Yashakaga kureba ko ashobora kuba gushirwa centre ya formation cyangwa se training kuko atarahazi. Amaze kuhagera yasanze hadafite ahantu gushirwa training, aragaruka. Icyatumye hagaya nuko yasanze ari mu mbeho nyinshi kandi hariyo abapfurero benshi. Atinya ko kuhazana training byoteza abaturage b'Abanyamulenge umutekano muke. Arakomeza aca mu Gatanga, abona kumanuka asubira Uvira, asangayo mugenzi we. Amaze kugera kuri mugenzi we yamubwiye amakuru. Nyuma barazamuka bombi bagera ku Ndondo, barakomeza bagera mu Mibunda iwabo. Ibunda barayizengurutse yose, ariko naho barahagaya basanga aho boshira training hose ari hafika
za gisirikare, ikayabaga ku itara n'indi yabaga mu gipupu. Bamaze kuvayo berekeje mu Minembwe, barakomeza bajya kureba ahitwa mu Rugera, ko bari bababwiye ko ari heza hari ishyamba. Baragiye bahageze bashaka kuhashima, ariko baburaho ibyo kurya byova, bituma naho bahagaya. Barangije barahava bajya ahitwa mu Rutigita. Kanyabu amwereka ururenge. Fundi Felix arubonye ararushima, ariko narwo asanga habaye training batobona aho bakura ibyo kurya, bituma narwo arugaya. Nyuma bapanze guhindukira, ariko mbere yo guhindukira basuye serire z'abanyamuryango zo mu Minembwe no mu Mibunda zose. Barangije basubira ku Murindi gutanga raporo. Bamaze kugera ku Murindi, Fundi Felix yatanze raporo, avuga ko basanze nta hantu hoshirwa training. Anashima cyane uko Abanyamulenge babakiriye, avuga n'uburyo bayobotse umuryango wa FPR, bituma abayobozi bayo bishima. Babibwira Kanyabu ko bashimiye Abanyamulenge cyane kuba barabatabaye batabazi, kandi batarabatabaje, bataranabaye impunzi, byibuza ngo bitume bamenya akababaro n'ibibazo zigira. Guhera ubwo abayobozi benshi bamenye Abanyamulenge neza, batangira no kugenzura abasore babo bari mu Nkotanyi ko bitwaraga. Basanga ari abasirikare beza bagira disipulini, batagiraga amanyanga yo kwiba, kubesha no gusinda. Benshi batangira kubagira amayisikoti. Babaye aho habaye umwaka w'1993. Kanyabu yoherezwa Kinshasa. Agezeyo abonana n'Abanyamulenge bari barimo ba Honere Ansoni na ba Nyakwigendera Joseph Mutambo n'abandi. Yagerageje kubahuza n'Abanyarwanda babagayo. Ahavuye yagiye Lubumbashi, ahasanga ba Maître Azarias Ruberwa na ba Maître Nyarugabo Moise na Honorable Ruboneka Gervais n'abandi. Arabaganiriza nabo, abakangurira kuyoboka umuryango wa FPR. Arangije asura abanyamuryango bawo, arangije asubira ku Murindi gutanga raporo. Babaye aho ku Murindi kugeza ubwo hasinywa amasezerano ya Arusha yatumye abanyapolitike ba FPR bajya i Kigali. Hagombaga gushirwaho leta y'inzibacyuho yagombaga kuba ihuriweho na FPR na leta n'andi mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi. Abo banyapolitike bagiye baherekejwe n'ingabo za FPR 600 zari zigiye kubarinda. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994, indege yari itwaye Perezida Habyarimana n'abandi bategetsi yarashwe igiye kwitura ku kibuga mpuzamahanga cy'i Kanombe. Yarashwe n'abantu batazwi. Jenoside yakorewe Abatutsi ihita itangira gushyirwa mu bikorwa, bituma ya leta itajyaho. Ingabo za FPR zahise zirwana, zigerageza gukomeza gutabara abaturage b'Abatutsi n'Abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bicwaga, kugeza zihagaritse jenoside. Leta n'ingabo zayikoraga zigahunga, FPR ifata ubutegetsi. Tugarutse inyuma buke ku buryo abasore b'Abanyamulenge bajaga mu gisirikare cya RPF Inkotanyi, nyuma ya promosiyo ya kabiri twababwiye yari irimo Leta Nikora n'abandi, hakomeje kugenda izindi gurupe nyinshi z'abasore b'Abanyamulenge bavaga mu bice bitandukanye bya Zaire Abanyamulenge bari batuyemo. Ibyo bice birimo Minembwe, Mibunda, Kundondo y'Ubuvira, akarere ka Kamombo cyangwa hagati ya za Rwerera, akarere ka Bijombo, Rurambo, muri Plaine ya Rusizi, muri Byura, muri Katanga n'ahandi. Batangiye icyo gihe mu mwaka w'1990 ubwo umutwe w'Inkotanyi wateraga u Rwanda, kugeza u Rwanda rufashwe mu mwaka w'1994 no gukomeza kugeza mu mwaka w'1996 ubwo abasore b'Abanyamulenge bambukanye n'ingabo z'u Rwanda muri ya Fidele. Mu by'ukuri impamvu zatumaga abasore b'Abanyamulenge baje gutabara umuryango wa FPR Inkotanyi twasanze zishobora kuba nyinshi, ariko iz'ingenzi twabonye ni izigera kuri 3.
Impamvu ya mbere ni ishaka ryo kujya gutabara bene wabo b'abatutsi bari batashe mu gihugu cyabo nyuma y'imyaka myinshi baracirukanwemo. Impamvu ya kabiri ni uko abasore benshi b'Abanyamulenge bari bafite umuhamagaro wo kujya mu gisirikare bari barabuze uko bakijyamo kubera uburyo babavanguraga ngo si abakongomani buzuye kimwe n'abandi, hakagenda bene uyu umwe, abandi bakagarurirwa mu nzira bazira ngo si abakongomani. Ibi byatumaga bibabaza cyane abasore bari bafite umuhamagaro bakabura uko bajya gukora ibintu biri mu muhamagaro wabo. Impamvu ya gatatu ni uko bashakaga ko u Rwanda rubohozwa na bene wabo, bityo rukaba rwazabafasha mu karengane gatandukanye bagendaga bakorerwa na leta ya Zaire. Abanyamulenge muri RPF Inkotanyi bahawe amaranga kimwe n'abandi, uretse ko amaranga yo muri RPF yaragoye kandi yagiraga agaciro kanini uyagereranyije n'amaranga yo muri Kongo y'ubu. Abanyamulenge bahawe ranka za ofisi zigera kuri 3, ariko uwahawe iranka rikuru kurusha abandi ni Leti Nicolas Kibinda Ruheka. Niwe waje no guhabwa inshingano zikomeye zo kuyobora abasore b'Abanyamulenge bari mu gisirikare cy'u Rwanda bambutse bacengeye muri Zaire bajya kurwanya mu buto, bayifashijwemo na leta y'u Rwanda ndetse mu butaza no guhirikwa. Leti Nicolas yagize uruhare runini cyane mu gutegura gahunda yo kwambuka muri Zaire kandi yabipanze neza, habasha kwambuka abasore benshi bagera mu Rurambo neza, nubwo hari itsinda rimwe ryagira ibibazo mu nzira ahitwa mu Gatoke, ariko si ikosa rye, ahubwo twabyita uburangare bw'abari bayoboye iryo tsinda. Mbere y'uko amatsinda atangira kwambuka, Leti Nicolas yabanje kohereza Koloneli Ndori na Leti Rumenge na Leti Zania Rugimbana bajya gutegura tere. Nyuma nawe ubwe Leti Nicolas na Leti Gakunzi na Leti Masunzu w'Abahiga na Macara Dr na Kimete w'Abadinzi n'amayisikoti ya Leti Nicolas 2 na isikoti umwe wa Leti Gakunzi bakurikiyeho baja kugenzura uko tere imeze. Barangije gukora iryo genzura basubirayo, ibikundi bitangira kwambuka. Mu by'ukuri Leti Nicolas ntako atari yagize, yabyitwayemo neza cyane, nuko gusa iminsi ye yari migufi tutakomezanyije nawe ko yahise atabaruka hakiri kare cyane, urugamba rukiri hafi. Nyuma yo kubagaragariza ibi bikorwa byose aba basore bagiye bakora, yaba Kanyabo Mutabazi cyangwa se abasore bavaga hirya no hino muri Zaire b'Abanyamulenge batabara umutwe wa RPF Inkotanyi, mu by'ukuri birerekana ko Abanyamulenge bagize uruhare rwiza cyane mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda, urugamba rwa FPR, kuko babibwiye Kanyabo Mutabazi. Mu by'ukuri umuntu yarisubiramo avuga ko Abanyamulenge batabaye batatabajwe kandi ntibari bazi cyane n'u Rwanda ku buryo bakumva bakene cyane ko ruja kubohozwa. Nta mateka yarwo bari bafite meza, bari babajwe gusa na bene wabo barwirukanywemo. Icyo cyo kirumvikana bagomba kugira iryo shaka, ariko mu by'ukuri barakoze cyane. Uyu mugabo Kanyabo Mutabazi yakoze ibintu bikomeye, mwabyumvishe ingendo yagiye akora n'ibikorwa yagiye akora byo gushinga amaselile, amantene, amabranche ndetse n'amarejo, kandi mu bishukundu yazerereye mu mijyi myinshi ya Kongo agenda ahugura abantu, akangurira abantu no gukorera hamwe, Abanyarwanda cyangwa se Abanyamulenge. Yagize uruhare runini cyane uyu mugabo rutagomba kwibagirana. Ndetse n'abasore b'Abanyamulenge hari abavaga kure nko muri Vyura bakanyura inzira ndende kunyura za Kalemi, kandi kiriya gihe kuri leta ya Mobutu abasirikare barigenzaga bagafungira abantu busa, kanswe none abo ngabo bari bagiye muri ibyo bikorwa. Bamwe baranafungwaga, abandi bakamburwa amafaranga, ariko bakanga bakagenda, kandi bakoreshaga amatike yabo kuva nko muri Vyura n'ahantu kure cyane muri Katanga. Bitandukanye n'abasore bari kaza Rucuru ni Masisi, b'abantu muri Nord Kivu bari hafi bo. Kabi Rucuru bo byari byoroshye cyane. Rucuru na Gisoro ni hamwe n'ahantu hafi cyane, udashobora no gushobora no kugendesha n'amaguru.
habe n'imasisi naho ntabwo hari kure cyane. Abanyamulenge bari mu bantu banyuraga ahantu hagoye nabo, uretse abavaga mu mahanga ya kure cyangwa se mu ntara za kure nka za Kisangani na za Kinshasa. Ariko muri bihugu bya hafi Abanyamulenge nibo banyuraga inzira isa n'igoye, ariko bakomeje kugenda nubwo byari bigoye gutya. Muri make Abanyamulenge bagize uruhare rugaragara mu rugamba rwa FPR rwo kubohoza u Rwanda. Murakoze cyane gukomeza kudukurikira, naho ubutaha.